nibyo reka mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza mbone kubaha ikaze uyu munsi wa none tariki 31 z'ukwezi kwa mbere mwaka w'ibihumbi 2026 mbanza gusuza rero abantu mudukurikiranye muri mu bice bigiye bitandukanye aho muri hose abari mu Burundi haba ku bari mu Rwanda Repubulika ya Demokarasi ya Congo Uganda ndetse n'andi mu bihugu bigiye bitandukanye mwese nkabambahaye ikaze. Rero tukaba tugiye kureba amwe makuru agezweho kugeza kuri ubu ngubu. Umwuka mubi hagati y'u Rwanda Repubulika ya Demokarasi ya Congo komeje gututumba, abenshi bavuga ko uyu mwuka ushobora kuganisha ku ntambara, mu gihe kandi biturutse ku kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibona ko u Rwanda rutari kubahiriza ibyasinywe mu masezerano ya Washington, biteganijwe ko u Rwanda rushobora gufatirwa ibihano mu minsi iri imbere mu gihe nta gihindutse. Kongera gufungura ubwikorezi bwo mu kiyaga cya Tanganyika ngo biri gutanga umusaruro ku bukungu bw'umujyi wa Uvira nyuma y'uko imirwano ihagaze ndetse n'izindi shyamba zari zaratumye ibikorwa bihagarara zigasubira inyuma. Turaza kureba ko iterambere ryo muri aka gace ryongeye kubakwa. Uburundi bwongeye gutangaza ko butiteguye gufungura umupaka Gatumba Kavimvira bitewe n'umutekano uri kugaragara muri ibi bice, ndetse bituruka ku bibazo by'inyeshyamba ziri hano muri ibi bice. Umupaka wuzuye Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Congo unyura Gatumba ndetse na Kavimvira nturafungurwa mu gihe cya vuba rwose, ngo bibyemejwe ku wa kane tariki 29 Mutarama i Bujumbura na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Edouard Bizimana. Yatangaje rero ibijyanye n'ifungurwa ry'uyu mupaka uko bihagaze ndetse naho biri kwerekeza. Sibyo gusa ugomba kuba wamenya muri aya makuru tugufite n'andi makuru agiye atandukanye kugeza kuri ubu ngubu. Biravuga ko abantu barenga 200 muri iki cyumweru baguye mu manuka mu birombe bigenzurwa n'inyeshyamba z'umutwe wa 23 acukurwa Korota. Byagenze bite? Utabaze bwarakozwe bimeze bite? Bituraza kugenda tubigarukaho mubwire uko byifashe rero ndetse n'uko bihagaze muri amakuru yose. Turaba turi kumwe nanjye kuri mikoro Bosco Mutaramu cyane, tureba uko byifashe mu mpande zigiye zitandukanye mu bice bigiye bitandukanye. Ntucikwe, komeza ubane natwe rero aho tugiye kwimata turadodondosha tureba mu buryo burambuye n'izindi nyingo zigiye zitandukanye tuza kugenda tugaruka. Ku bantu mutarakanda subscribe cyangwa sabone niyo buto itukura niho uza gukanda subscribe. Ikindi kintu nanone ugomba kuba wamenya cyangwa se ugomba kuba wasobanukirwa nicyo kuba mu byukuri ugomba kujya muri group yacu ya Songa Mbere, hanyuma nanone ntibagirwe gukanda like cyangwa share, ubundi ibitekerezo byawe n'inyunganizi turabyakira muri comment. Reka rero twinjire muri amakuru nta gutinda. Umwuka mubi ukomeje gututumba hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ibihugu by'ibituranyi, ariko haracyakomeje kubaho ibishoboka byose kugira ngo ibihugu byombi byongere guhuzwa. Abakuru b'ibihugu, abahagarariza guverinoma, imiryango mpuzamahanga ndetse n'ibihugu biragenda bigerageza guhuza ibihugu byombi. Ni nayo mpamvu muri urwo rwego Foynyasibe yagiriye uruzinduko i Kigali. Uyu yaje kuganira n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yakiriye kuri uyu munsi muri village Urugwiro perezida w'inama y'abaminisitiri ya Togo Foynyasibe, ari nawe wagizwe umuhuza mukuru w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu gushakira amahoro uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Niwe mu by'ukuri wasimbuye Joao Lourenço Conclave Emmanuel kuri izi nshingano, ubwo uyu yari amaze kuba yahabwa ubuyobozi bwo kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ibiganiro byamanje kubera mu muhezo hagati y'abayobozi bombi bikurikirwa n'inama yagutse yahuje akanama k'abahuza b'umuryango wa Afurika yunze ubumwe kagizwe n'abahoze ari abakuru b'ibihugu bya Afurika barimo Olusegun Obasanjo wahoze ayobora Nigeria, ndetse Sahel Work Zawadi wahoze ari perezida wa Ethiopia, Mokgweetsi Masisi wahoze ayobora Botswana ndetse na Catherine Samba Panza wahoze ari perezida wa Repubulika ya Centrafrique. Aba bose bakaba bafite inshingano mu gukurikirana aho ibintu bigeze mu kibazo cy'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Foynyasibe rero yabanje kuganira mu muhezo na perezida w'u Rwanda, ubundi aza gukora inama icyo twakwita inama cyangwa se ibiganiro rusange nk'uko byatangajwe n'inzego zibishinzwe. Ibiganiro byibanze ku mutekano muke uri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse n'uburyo iki kibazo gishobora kuba cyakemurwa, aho ibikorwa by'intambara
bikomeje iterambere ry'ibiganiro bya diplomasi biri gukorwa ndetse naho no kugushimangira imikoranire hagati y'iyo mihati yo ku rwego rw'akarere n'iy'umugabane wa Afurika hagamijwe amahoro n'ituze mu karere k'ibiyaga bigari. Fenyasibe yashimiye Perezida Paul Kagame ku biganiro byiza bagiranye, avuga ko byibanze ku bibazo by'amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no kukongera ubufatanye hagati y'ibihugu byombi. Ubutegetsi bwa Togo bwibukije ko iki kibazo cyaganiriweho cyane mu nama y'abakuru b'ibihugu yabereye Rome ku itariki 13 na 17 Mutarama 2026, yari igamije guhuza no gushimangira inzira y'amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'akarere. Byongeyeho ko Fenyasibe akomeje ibiganiro bigamije kugera ku gisubizo cy'abanyafurika ubwabo ku kibazo kibangamiye abaturage. Afurika rero uyu mugabo akaba ari mu mujyo wo kuba Afurika ishaka gushaka ibisubizo by'ibibazo byayo itiriwe ijya gushakisha hirya no hino mu bihugu by'i Burayi, mu bihugu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine zirimo. Umunsi wabanje Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi nawe yari yakiriye itsinda ry'aba bahuza b'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Baganiriye rero byinshi nawe nanone bigaruka kuri iki kibazo, baganira ku ngamba zo guhagarika ihohoterwa rikomeje cyane cyane mu burasirazuba bw'igihugu. Saweri Waka Zaweri yavuze ko bari mu ruzinduko rwo kumva impande zose hagamije gushakira abaturage bamaze igihe kinini bababazwa n'intambara igisubizo kirambye. Presidence ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo yatangaje ko Felix Tshisekedi yashimye iyo mihate yose, anemeza ko yiyemeje kugera ku mahoro arambye kandi yizewe, kubahiriza amasezerano yose yashyizweho n'impande bireba mu rwego rwo guteza imbere umutekano mu karere. Itsinda ry'abahuza ryari ririmo kandi Yakori Kuku Johnson, minisitiri wungirije wa Togo wari uhagarariye Fenyasibe, ndetse na Ambasaderi Okoko Monyati Maduti uhagarariye komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Nyuma ya Kigali na Kinshasa, abahuza bateganyijwe gukomereza uruzinduko rwabo i Bujumbura ndetse na Kampala. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe uherutse gusobanura uko gahunda y'ubuhuza izakora mu gushakira amahoro uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'inama yabereye i Rome. Ubu buhuza buyobowe na Fenyasibe bufashijwe n'abahuza batanu bashinzwe uru rwego rwihariye ndetse n'ubunyamabanga buhuriweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'imiryango itandukanye yo ku rwego rw'akarere. Aba rero bakaba barimo bagenderera gahunda yo kugera ku mahoro hano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, by'umwihariko nyine hagati y'ibihugu byombi uko ari bibiri, u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibikorwa byo gufungura umupaka wa Gatumba ndetse na Kavimvira ati mu byibagirwe vuba, ntabwo bishobora kuba mu gihe umutekano utizewe. Aha ni ku ruhande rw'u Burundi, bari bategereje ko Gatumba Kavimvira iki gice gihuza Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishobora kuba cyafungurwa. Dushatse twavuga tuti amerwe asubire mu isaho. Umupaka uhuza Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo unyura hagati ya Gatumba ndetse na Kavimvira ntuzafungurwa vuba. Ibi byatangajwe kuri uyu wa kane tariki 29 Mutarama i Bujumbura na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Edouard Bizimana mu kiganiro cyagarukaga ku mutekano wo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no Burundi. Mu kiganiro rero ahangaha cyagaruka ku mutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no kwakira impunzi z'abanyekongo mu Burundi, yagaragaje ko umutekano mu gihe utaraba wose cyangwa se mu gihe umutekano utizewe, bigaragara ko umupaka ushaka gufungurwa bikagira ingaruka ku mutekano w'u Burundi bitazigera bikorwa. Mu mpamvu z'iki cyemezo yavuze ko hari imitwe yitwaje intwaro y'abarundi irimo ikorana n'izi nyeshyamba za M23 zicyuye n'ingabo z'u Rwanda ngo iherutse kwiyegereza umupaka w'u Burundi cyane cyane hafi y'uruzi rwa Rusizi. Yemeje ko leta y'u Burundi ikomeje gukurikirana uko ibintu bihagaze ndetse anongeraho ko u Burundi budafite umugambi wo gutera ikindi gihugu, ariko ko ingabo ziteguye kurinda imbibi z'igihugu igihe cyose hagaragaye icyahungabanya umutekano. Ati igisirikare cy'u Burundi FDNB kiriteguye isaha iyo ari yo yose kurinda umutekano w'igihugu.
yanavuze ko imitwe yitwaje intwaro irimo Red Tabara, imitwe yitwaje intwaro irimo FNL iyobowe na Aloys Nzabampema iri mu bitera impungenge ku mutekano w'igihugu. Byongeye kandi Minisitiri Bizimana yahakanye amakuru avuga ko ingabo z'u Rwanda zaba zaravuye Burundi mu mujyi wa Uvira burundu mu mujyi wa Uvira. Ibi rero bikaba ari impamvu yongeye kwerekana ndetse no kugaragaza rwose ko mu gihe ngo ibyo bitarakemurwa cyangwa se hataraba igisubizo kuri iyo ngingo bidashoboka ko imipaka yafungurwa. Burundi bukaba bugitsimbaraye ku mutekano wabwo, buvuga ko mu gihe ubona ko hari icyahungabanya umutekano w'abatuye igihugu hagomba kuba gutegereza. Umupaka uhuza Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo unyura kuri Gatumba ndetse na Kavimvira. Ibi bikaba byemejwe rero mu by'ukuri kuwa kane tariki 29 Mutarama i Bujumbura na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Edouard Bizimana mu kiganiro yagiranye n'abadiplomate n'itangazamakuru ku cyicaro cya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Minisitiri Bizimana yavuze ko kongera gufungura umupaka bizakorwa gusa ari uko ibyangombwa byose by'umutekano byujujwe. Ibi yabigarutseho mu kiganiro cyari kigamije gusobanura uko umutekano wifashe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nuko Uburundi bwakira impunzi z'abanyekongo. Yasobanuye ko iki cyemezo gishingiye ku kugaragara kw'imitwe y'inyeshyamba z'abarundi korana M23 ingabo z'u Rwanda yeretse kwegereza umupaka wa Burundi cyane cyane ku ruhande rw'uruzi rwa Rusizi, aho yagize ati Uburundi bukomeje gukurikiranira hafi uko ibintu bihagaze, anongeraho ko butigeze na rimwe butera cyangwa bugamije gutera undi. Yagize ati kandi ariko igihe cyose habonetse icyahungabanya umutekano w'imbibi zacu, ingabo z'u Burundi n'izishinzwe umutekano ziteguye kurinda ubusugire bw'igihugu. Uretse iyo mitwe, Minisitiri Bizimana yanavuze ko imitwe ya Red Tabara na FNL iyobowe na Nzabampema nayo irimo iratera impungenge cyane ku mutekano w'u Burundi. Ku bijyanye n'amakuru avuga ko ingabo z'u Rwanda zavuye Burundi mu mujyi wa Uvira bitewe nuko Uburundi buvuga ko ari nazo zishyigikiye ishyamba za M23, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Burundi yahakanye amakuru avuga ko izo ngabo ngo zitigeze ziyava kuko ahubwo ngo zihishe zigamije kongera kwisuganya no kwiyubaka kandi ko zikomeje gukora munsi y'izina ry'inyeshyamba za M23. Yashimangiye ko ngo ibi bidashobora kwitwa isubira inyuma ry'ukuri ahubwo ari amayeri yo gukomeza ibikorwa bya gisirikare mu buryo bwihishe nk'uko uyu minisitiri yaje kubisobanura. Tugerukiye muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Masisi haravugwa inkuru y'akababaro ku baturage bamaze iminsi bakoreshwa mu mirimo y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'inyeshyamba z'umutwe wa 23 mu kirombe cy'amabuye y'agaciro cya Rubaya. Abantu barenga 200 ngo baguye mu mpanuka yo gusenyuka kw'ikirombe hacukurwa korota mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko ubuyobozi bubitangaza. Kandi ngo bikaba byarabaye muri iki cyumweru cya nyuma cy'ukwezi kwa mbere. Bikavuga ko aba 200 ari abamaze kuboneka, hari n'abandi benshi cyane baburiwe irengero. Abantu barenga 200 barapfuye muri iki cyumweru nyuma y'uko ubutaka busenyutse mu kirombe cya Korota cya Rubaya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi bikaba byatangajwe n'uwitwa Lumumba Kambele Muyisa, umuvugizi wa guverineri w'intara washyizweho n'inyeshyamba, mu kiganiro yahaye ikinyamakuru Reuters ko wa gatanu agaruka cyangwa se avuga ku bigenda biba mu bice bigiye bitandukanye. Ku munsi w'ejo kwa gatanu nyine tariki 30 nibwo yavuze aya makuru y'ibyabereye ahangaha muri iki kirombe. Ati nkwibutsa ko Rubaya itanga hafi 15 bya korota ikoreshwa ku rwego rw'isi yose. Iyi korota itunganwa igahinduka tantalum, icyuma kidashyuha cyane rwose byoroshye gukoresha kandi gikoreshwa cyane mu gukora za telefone ngendanwa, ibirimo mudasobwa, ibikoresho by'indege n'imashini za gaze. Iki kirombe rero gicukurwamo n'abaturage bakoresha intoki cyangwa se uburyo gakondo, bahembwa amafaranga make cyane ku munsi kandi kiri mu maboko y'inyeshyamba za M23 kuva umwaka wa 2024. Rero bitewe n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro budateye imbere, bukorwa nta bunyamwuga kandi bisa naho ngo bikorwa kubwo kuba ari ku gitutu, hakunze kubamo impanuka
Muyisa we yagize ati kugeza ubu abantu barenga 200 bamaze gupfa, bamwe muri bo bakaba bakiri mu byondo kandi bataraboneka. Arongera ko hari abandi benshi bakomerekejwe bajyanywe kuvurirwa mu bigo nderabuzima bitatu byo mu mujyi wa Rubaya, mu gihe imodoka zitwara indembe ngo zari ziteganyijwe kubajyana i Goma kwa gatandatu uyu munsi nyine. Goma iri hafi ya kilometero 50 uvuye Rubaya. Guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru washyizweho n'inyeshyamba yahagaritse by'agateganyo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bukorwa n'abaturage muri icyo kirombe, anategeka ko abaturage bari barubatse amacumbi hafi yaho hantu bimurwa. nk'uko Muyisa yabitangaje, yavuze ko iyi mpanuka yatewe n'imvura nyinshi yaguye, ndetse ngo iyi mvura nyinshi mu kugwa biza gutuma iki kirombe gitenguka. Umujyanama wa guverineri yatangaje ko ngo umubare wamaze kwemezwa ko bapfuye nibura ni 227, aho yavuze ibi asaba kutavugwa izina rye kuko atari yemerewe gutanga amakuru ku itangazamakuru. Ariko urumva ko amazina yaje kuvugwa. Ishami ry'umuryango w'abibumbye Loni rivuga ko umutwe wa M23 wasahuye umutungo kamere wa Rubaya kugira ngo ukoreshe ayo mafaranga mu gutera inkunga ibikorwa byawo by'intambara, ushyigikiwe na leta y'u Rwanda ngo ituranye na Kongo. Icyakora Kigali hakana ibyo birego. Izi nyeshyamba zifite mu by'ukuri intwaro zikomeye zivuga ko intego yazo ari uguhirika ubutegetsi bwa Kinshasa no kurengera umutekano w'abatutsi b'Abanyekongo. Mu mwaka ushize bigaruye utundi duce dukungaye ku mabuye y'agaciro mu burasirazuba bwa Kongo mu gihe itero cyose cyane cyakozwe. Ubu rero imiryango myinshi ikaba iri mu marira, abandi bavuga bati birakwiye ko ubucukuzi nk'ubu ngubu budateye imbere cyangwa se budakorwa hitawe no ku burenganzira bw'abakora muri ubwo bucukuzi nyine buhagarikwa, ati kuko birimo biragira ingaruka zikomeye cyane. Imiryango myinshi rero yakomeje kugaragaza agahinda kayo, igaragaza ukutishima biturutse ku byabereye hano rero kuri iki kirombe gicukurwamo amabuye y'agaciro cya Rubaya, cyabayemo iyi mpanuka ihambaye yasize abaturage benshi mu by'ukuri, bamwe bagizwe imfubyi, abandi bagizwe incike. Ubwikorezi mu kiyaga cya Tanganyika, musemburo w'ubukungu ku mujyi wa Uvira, mu gihe byari byarafunzwe, ubu izi nzira zangiye gufungura ubwikorezi mu kiyaga cya Tanganyika byatangiye kugaragara, ndetse birimo biragaragaza ingaruka nziza mu mibereho n'ubukungu by'abatuye umujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Epfo. Ibicuruzwa bituruka mu bihugu by'abaturanyi cyane cyane muri Tanzania na Zambia, kimwe n'ibiva i Crimea na Moba mu ntara ya Tanganyika byongeye kugaragara ku masoko yo muri uwo mujyi. Ifu y'ingano, imitobe cyangwa se juice n'amafi yumishijwe mu munyu byari byarabaye bike cyane mu gihe ubwikorezi bwari bwahagaze, none byongeye kuboneka ku bwinshi. Ubwikorezi bwo mu kiyaga bwari bwarahagaritswe nyuma yaho umujyi wa Uvira ufatiwe n'inyeshyamba za M23 ku itariki 10 Ukuboza 2025. Kongera gufungura ubu bwikorezi byabaye nyuma y'ibyumweru bike inyeshyamba zimaze kuva muri uwo mujyi. Ibi byongeye gufasha cyane abaguzi n'abacuruzi, nubwo bamwe mu bacuruzi bagaragaza impungenge ku misoro ihanitse bacibwa ku bicuruzwa binjiza mu gihugu. Mayani Robert, umucuruzi winjiza imitobe ituruka muri Tanzania, we yagize ati ni ibyishimo kuri twe kuko mu gihe cyari hari inyeshyamba twari twarafunze, ubwikorezi bwarahagaze kandi imibereho y'imiryango yarazambye. Ati twarasawe cyane, amaduka n'ububiko byacu byarasawe bigasigara busa. Ubu dusaba ko imisoro ku bicuruzwa byinjizwa mu gihugu yagabanwa. Ihumure ku baturage, kongera kuboneka kw'ibicuruzwa bitumizwa hanze byazanye ihumure rikomeye ku baturage b'Uvira. Bwija Creve, umwe mu baturage, agira ati ibicuruzwa bitangiye kuva i Crimea bijya i Uvira. Turashimira cyane koko iri curuzwa n'ubayiranire bizajya bizanye ihumure ku baturage b'Uvira n'abo mu nkengero zaho ndetse n'abatuye Baraka na Crimea. Gusaba koroherezwa mu misoro nubwo iri terambere rishimishije, abacuruzi barasaba ko umujyi wa Uvira watangazwa nk'uwahuye n'ibiza n'ingaruka z'intambara kugira ngo uhabwe ubufasha bwihariye no koroherezwa mu misoro, bityo ibikorwa by'ubukungu byongere gusubira ku murongo mu buryo burambye, kubera ko ngo hashyizweho imisoro kandi abacuruzi bakavuga ko iyi misoro nubwo yashyizweho ubukungu butifashe neza
bibaye byiza iyo misoro yagabanwa, ubundi ibintu bikarushaho kuba byiza cyane. Ni amakuru rero yaturukaga hano mu mujyi wa Uvira ndetse no mu zindi nce zigiye zitandukanye nk'uko twagiye tubigarukaho, mwagiye mubyumva rero. Hanyuma maze kubabwira uko ibintu byifashe, nta kindi gikurikiraho, reka mbashimire mbabwire ni mwakoze cyane kudukurikirana. Ni by'agaciro kandi by'ingenzi komeza kubana namwe biganiro n'amakuru tugenda tubagezaho. Hanyuma reka mbanze mu by'ukuri mbashimire cyane, ubundi mubwire ko tuza kugaruka mu masaha ari imbere, nibwo turaba tureba n'andi makuru araba agezweho kuri iyo saha, mu by'ukuri mu bice bigiye bitandukanye. N'ubundi turaza kwibanda cyane kuri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri. Reka rero munyemerere tube duyasubikiye aha ngaha, mugire ibihe byiza, mukomeze kuryoherwa n'ubuzima. Imana imigisha gukomeza kugenda byibanira namwe. Ciao ciao, hasta la vista.